Korte ang bong kachibhong akibiaphan thengbok. Hanjang lang solong basket patong ajok inut SGB apran kedam. Bukajana long Forest Department atum pen JCB dumper truck kineplong. So the way to change cookie, pung ke so pugarting son a son a kiss son do pig, setanani so the way to pene nanti akimi a son sit heglong up and an penita to memo to a son sit heglong. Karbi Anglong life fadaba birta long peneli sami beauty bepi pini birta ton pen arjuponik tha. Khironi police station ki parlo Bormati khula rong amikar Rambilas Rajbhor lapen Hareram Rajbhor tum angbong ai ka kleng asupia lampen chebhong sailo ai ka supia be kidun abang aphan un an saptikang si adap ke thilo lopusi birta long pon birta tengke kod tiang bong khor ki juna lampen chebhong sayang bong ai ka kleng asupi te bok het adon ka prek ahem ki juidam pen ki wang dera jok ki wang pen Ramvilas bang ington varet ajo akortia ki bi Hareram Rajbhor bang ington varet non ki wang tangdet ki puka ningje do namat Ramvilas Rajbhor pen asupo bang kaita nang pudun ver pomat ki tur ki sak jok patodap adap chevoi joi lopusi achor pen ki sabve ka tumpen phirang ke tumathengnu nang pachini dun तुम मत खाइছিলে सर মই খাইছিলে অলপ মারপিট হইছে তার পিছতে ঘুমাইছে ঘুমাই পেলাই এটা কি না কি হইব কব নোৱাৰি কথাটো কি মানে কথাটো এটো মোৰ একটা ছোৱালী আছে তার ঘৰতে আছে তার ছোৱালী কাৰণে মই মাতিছো ছোৱালী আহা নাই ছোৱালী কাৰণে মই গালি দিছো তেতিয়া ফটো কৈ আহি পেলাই লাগি গল মোৰ লগত आपका पति है कैसा हुआ और जब इस साल घर आया था इसका भाई आया था इसका भतीजा बन के दोनों मार दिया झगड़ा हुआ था क्या हाँ ये अपना इसका बड़ा भाई अपनी लड़की की गाली देता रहा फिर पूछा क्या हुआ किसकी गाली देता रहा इसीलिए बहुत पहले भी ऐसा झगड़ा होता है अभी तो मुझे साइंस पहले मैंने होता रहा ऐसे झगड़ा नहीं हुआ खाली बहुत मारा था उसका नाम रामविलास राजभर ने मारा ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে এইটো মোৰ শুনা মতে 9 বাজি ৰাতি হৈছে এৰ ভাই ককাই কাজিয়া কৰিছে কাজিয়া কৰাৰ পিছতে কিবা কি হৈছে কি হোৱা নাই মাৰপিট কৰিছে নিজে নিজে মাৰপিট কৰি পৰি গৈছে মাইকীজন কোৱা মতে মানে মোক কৈছে মই 4 বাজি ৰাতিপুৱাহে গম পালো তেতিয়া আহিলো হস্পিটেল লৈ আহিলো হস্পিটেল আনাৰ পিছত চালো নাই মানুহজন মৰা এনে আপুনি জানা মতে কি দি মাৰিছিল এইটো জানা মতে তো ইহঁতৰ কি ভৰি দি ঘুসকি মাৰিছে লাকুটি দি মাৰিছে জানা মতে এইটো Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Bokajan police station angkang National Highway thongkep rasir kep atovar pi hanjang lang solong inut SGB bang phuaphan basket patong dunajo apran tamjui lopusi birtalong pon Birta kilong pon atengke thereponi phai inkoraner kephani analo por phai hinira chitima por malom hanjang langsu charialia na thu pen mithanga hem hanjang langsu PWD IB adung cycle pen kedam bomahut golaghara na thu pen dimapur kedam bom AS05 C0225 anu ana thu pen ke patong duna jok ahiring tangrak pen areng hu solo analo munit kang arajok derklui pensi hanjang la su sub center long pon sita doctor pen ladak un e pojok puthot arogya hospital long ponthulo ladak lithota un e pen puthot dimapur an kachi pon bom husi kopai kelang no tovar beng achi the avitetlo apran gedam joy bang phu hanjang la so IB hansia rong sor karitang riso hansi pusi pangthek lapen arta troxikebra pho malom ansi dojilang Api Bokajan Police atum chipri deng ponsi Bokajan along postmortem kavedera jok Bokajan Police Station along si aju bipon kokno Nipain ko rasir kep adapsi puthot Dipu Medical College and Hospital an ponthuji pusi chinidun postmortem asai tang dera phisi hemasor tumaphan hudai ponji karitang risohan se SGB asai klem bom husi chevoilo arangli ka chevoi hut apiso aso asum chipamute kanglo
Bukajan penanantera Karbi Anglong lai. Eastern Divisional Range angkang Bukajan Forest Range Office tumpen aron ripen longli ki phur JCB lapen dampar humni kenepon abirta longpon lo. Birta ke longpon atengke ita bhata tum longli ki phur jia phan aron chi selam pondo. Sita longli ki phur vek nang jia dim lake Gotom Basti area pasi jongpon lo. Sita non alang lituma bang longli ki phur vek nang jia dim bang phur phesi lahurijan rongbari madum ki phur pon rongajo aron karkan pupen nepon lo. Kene ponlong dumper truck NK01Q 9509 lapen NL01G 0223 lapen JCB ihum pasi chinipon. Nonamad Bukajan Forest Range Office along Pondetsi Bipon Kokno. Lapen lamhoy silamsi alam DFO asai hemalongan palipontang lupasi chinipon. Lapen laso pena prang malomta aron ripen longlik pur truck dumper mokha pinang nepontang luputa chinipon. Pinpur pon me non hedjong chikloi jonan baksi dojilang Bukajan Forest Range Office akimi Serlin BP alang li kewang pen methang asai ka chiklem pon bom kimi sena sonsi thekpon long lasi tijuk sitame longle sangti polok arlong sen gravel highway asai kiklem atum aron tangte aron lo choklim nangji kejong veka dimalong si klem venangji kapre kapre dim kap kidet nangji la penani kang samlote longle sangti kiroi ington thainangji ansi arondolo pusi forest sai ki atum pen chini ponlo Bukajan penananterang Karbi Anglong live. Non kivangji surihini ra engkora trok aningkan Assam Assembly election mate MLA election pharmana phan party ticket kachipalong dunja phan joy sai kiklem dudisang session si thekponlong la somthot si Diopani College principal Bosonrong pharta party ticket kachipalong dunja phan joy pen Karbi Anglong Thomas Council state government na pen central government atum chingki phaim subom mason si chinidun Lasong si Bukajan Legislative Assembly mate Bukajan LA pen non ke wangji surihini ra inkora troganingkan Assam Assembly election mate MLA election pharman aphan Bharatiya Janata Party mate BJP party ticket kumarabang phophansi state government pen central government atum chedon sar pen party ticket PG Mapura party ticket ke hangvek jiebang photum aning soktok phup asonsi thekponlong Bonta la sona por hud Bukajan LA pen Bharatiya Janata Party ticket kachipalong vekja phan Diopani College principal Bosonrong pharabang joy pen Karbi Anglong Thomas Council state government na pen central government tum pen joy pen kachingki pahemsu bomlu pusi arsikjit pen chinidun News report Karbi Anglong live Ingdeng Thongkebrapho Karbi Anglong Primary Teacher Association mate KPTA Ulukunchi Amri High School along Ninia Pharman Triennial mate Ningkan ke thompen iphong conference ki bipong Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Ulukunchi Amri High School along Ninia Pharman Karbi Anglong Primary Teachers Association mate KPTA tumpen Triennial mate Ningkan ke thompen iphong conference jaimek pedopon Sonsi labangso triennial conference ki bipon along nini kechok arni ada porphai ke papor malompen KPTA asong amepi indralek thepi kongchunbang probin hansetum KPTA asong alama lapen ahin pen jalin ponsi ahin pen kewang KPTA subcommittee tumpen amithang methang asong alama pangjar ponsi puthot karita tumaphan chikimo ponno Lapen ahin pen kiwang alu than bang tumpen hirjir ki hir lun kilun hai hui chipate ponsi puthot rarame pi pangcheng ponlo Labangso rarame pi ki padopon along aluhi sar poman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Ronghang MLA Bidya Singh Leng local EM Dioping Maslai, EM Prabhat Chandrataro, Deputy Speaker Avijit Kroatum Penchenglok, Pinangan ki thekiding atum chitong dununti.
La Solong Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Ahin Pen East Lapen West KAPTA Asong Tum Aphan Committee Hall Building Ki Piponja Phan Lamchak Chipitika Lapen Than Bang Tum Aphan Amithang Mithang Asai Pachiklem Pameja Phan Lapen Than Bang Tum Racharia Chatai Long Pen Kachipa Helu Dunangji Mithang Asai Chiklem Paminangji Lapen Amithang Asai Chiklem Pami Thekthi Athan Bang Tum Aphan Ing Sai Pon Pamiji Pustame CM Dr. Tuliram Rong Hang Ahin Pen Ningje Pon Apini pen lo 28 29 lo masih pini bangke kijurani pulo pini di tumbangke apini pen sida ke pangceng lo ke pini bang kijut siang deng lo ke pini non nang itu tek lo open meeting bang ini tum non pado ik lo non aku ani ngang sam ini tum ka program ateng ke mo an ini tum 5 baji lo pen ke ini tum aku election ini tum ke la sarita porta mane ini tum mane ini dak election doji la nilitum president la pen general secretary la pen DP vice president la pen assistant secretary ang hoy mane nilitum kado kawe nilitum dak kiche danji doi la nilitum na pen ke election officer tum sita polling officer tum sita kado kawe nilitum pen chingwai chingsa elo alang nilitum tadang nang le elo la simu ante hai baji lompen ke nilitum kala soang beng pangceng iko ngke lapente nilitum la soprang bangke nilitum kado kaweta la aban komiti an bangke nilitum bangke meng hoi ang hoi pen nilitum kado kaweta si opo nili hoi pen lo mehempi Karbi Anglong teacher association pen nilibang ang hoi si o lo te kado kaweta nilitum ke si o son lo la si o dat te nilitum election pangceng iko la si nilitum pen bangke pina pandengan sinang litung kado kawita sini iji lapu ada pen nilitum cikimo ang deng ke play hosting lahai kado kawita sini litung kaya teng si program teng inglo si kado kawita pandanang litung media person kumanta nilitung Karbi Anglong teacher association pen nilitung coro pajir iglo mem nang litum nanon ingeng thongke bra pho final conference ng delegates bank andolo nilitung long non 461 bag delegates doi engke la soang bong pensi alang litum kado kawe 87 nilitum PC do eka 11 ta block do engke duta hini sub kapta do la pen west kapta ko nilitum do engke la kado kawe la delegates ke nilitum ke bangkep pen lote inut silong engke la son si 87 TC penta bakado kawe Karbi Anglong adang pi penta non alang litum atumi pensi bang elo engke pini bangke la so arona tengsi munili tungkado kaweta pachun pon ko Chinthong Pane Marirong Phar Karbi Anglong Live Pini berta kala pansi kang ton poniklo karton